Yesu, kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tupate kuokolewa. Aliteswa Bwana Yesu kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tupate kuokolewa. Aliteswa Bwana Yesu kwa ajili yangu mimi na wewe mwanadamu. Alitemewa mate kwa ajili yetu, alidhihakiwa kwa ajili yetu, alipata mateso ya uchungu, ili ulimwengu wote upate kuokolewa, tupate wokovu kwa ajili yake Baba Walimkamata Yesu, walimpeleka kwa Pilato, asulubiwe, asulubiwe Bwana Yesu, kwa ajili ya dhambi zetu wanadamu. Walimpeleka tumeoshwa na dhambi kwa kuteswa kwake pale msalabani. Maandiko yanasema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Ndiyo maana alisulubiwa, ndiyo maana alitemwa mate, ndiyo maana alipigwa Yesu, ili mimi na wewe tupone. Goligota Yesu alienda kwa maovu yangu, Goligota Yesu alienda kwa dhambi zako. Tusimrudishe Yesu msalabani tena, usimrudishe Yesu kwa maovu yako wewe, uache kutenda dhambi. Usimrudishe Yesu msalabani tena, maana yalikwisha.